네, 오늘은 욥기 8장을 강의하겠습니다. За Йов номын 8 дугаар бүлгээс өнөөдөр үзнэ. 네, 욥기 8장은 이제 빌닷의 권면입니다. За 8 дугаар бүлэг болохоор Билдадын зөвлөгөө байгаа. 네, 첫 번째 대지는 욥의 자녀들이 죄로 인해서 죽었다고 빌닷이 말함. Нэгдүгээр хэсэг нь болохоор Йовын хүүхдүүдийг гэм нүглээс болж өгсөн гэж Билдад хэлсэн нь. 1절로 4절. 1-ээс 4-р эшлэл. 그다음에 두 번째는 빌닷이 욥을 권면함. 2-р хэсэг нь болохоор Билдад Йовд зөвлөсөн нь. 5절로 7절. 5-аас 7. 그다음에 세 번째는 조상의 터득한 것을 배우라고 함. 조상의 터득. 조상들이 배운 거라고 할까요? 네, 그것을 배우라고 함. Өвөг дээдсийнхээ эрэлхийлж байсныг суралц гэж хэлсэн нь. 8 дугаар эшлэл дээр байгаа тэрийг хэлж байгаа шиг. Өвөг дээдсийнхээ эрэлхийлж байсныг суралц гэж хэлсэн нь. 그게 이제 8절로 10절. 8-аас 10 дугаар эшлэл. 그다음에 네 번째는 악한 자의 뿌리는 뽑히게 됨. За 4-р хэсэг нь болохоор 11절로 19절. 악한 자의 뿌리가 뽑힘? 네? 악한 자의 뿌리가 뽑힘이라고 하셨어요? 악한 자의 뿌리는 뽑히게 됨. За юу нь болохоор гарчиг нь болохоор 11-ээс 19 дугаар ишлэл тэгээ гарчиг нь болохоор хорон буу хүмүүсийн үндэс нь таслагдана. 이제 11절로 19절. 11-ээс 19 дугаар ишлэл. 다섯 번째는 하나님은 순전한 사람을 버리지 않음. За дараагийн 5 дугаар хэсэг нь болохоор бурхан өөгүй хүмүүсийг үл орхино. 하나님은 순전한 사람을 버리지 않음. 20절로 22절. 20-аас 22 дугаар 이шлэл. 아까 터득하다는 거, 터득이란 말은 이제 자기가 몸소 체험해서 알거나 또 생각한 것을 깨달은 것을 말합니다. 자기가 그 8절에 있는 말씀 맞나요? 8절 말씀? 8절? 8절 네, 8절에 터득. 마지막. 네, 그렇죠. 네, 알겠습니다. 터득이란 뜻이 참 이게 자기가 어떤 이치를 깨달아 아는 것을 터득이라고 합니다. 네. 그냥 여기 있는 말대로 그냥 그렇게. 네. 그 몽골 성경은 터득이라고 제대로 뭐라고? 아니요, 조상들의 이렇게 탐구했던 것을. 탐구? 탐구. 탐구도 맞는 것 같아요. 네. 탐구했던 것들을 이렇게 잘 그렇죠. 생각해봐라 이런 뜻으로. 네, 그것을 이제 배우라고 말한 겁니다. 네. 자, 그래서 첫 번째 이제 1절로 4절에 욥의 자녀들이 죄로 인해서 죽었다고 빌닷이 말한 겁니다. За 1-р хэсэг нь болохоор 1-ээс 4-р эшлэл Йовын хүүхдүүдийг гэм нүглээс болж өгсөн гэж Билдад хэлсэн. 네, 1절부터 3절까지 한번 읽어보겠습니다. 1-ээс 3-р эшлэлийг уншия. 수아 사람 빌닷이 대답하여 가로되 내가 어느 때까지 이런 말을 하겠으며 어느 때까지 내 입의 말이 광풍과 같겠는가? 하나님이 어찌 심판을 굽게 하겠으며 전능하신 이가 어찌 공의를 굽게 하시겠는가? Дараа нь шуух хүн Билдад хариу хэлв. Тэр удаан чи эдгээр зүйлийг чалчиж амны чинь үгс хүчит салхих болох юм бэ? Бурхан шудраг усыг завхруулдаггүй, төгс хүчит нэгэн зөв юмыг завхруулдаггүй. 네, 이 7장까지 보면은 욥의 친구인 엘리바스라는 사람이 욥에게 한 말입니다. За 7 дугаар бүлэг хүртэл болохоор
Йовын бас нэг найзлах Элифасын одоо Йовд хэлсэн үгсийг гарч байгаа. 근데 이제 8장은 이제 또 다른 욥의 친구인 빌닷이란 사람이 하는 말입니다. Харин 8 дугаар бүлгээс болохоор Йовын бас нэг найзлах Билдад гэдэг хүний хэлж байгаа үгс юм аа. 빌닷은 여기 1절에 보니까 수아 사람이라고 했잖아. 수아 사람 빌닷 그랬습니다. 수아 사람. За нэгдүгээр ишлээс харах юм бол Билдадыг шуух хүн гэж хэлсэн байна. 이 수아는 그 에돔 근처에 있는 곳인데 그 아브라함의 그 후처인 그두라가 살던 곳입니다. За Шуа гэдэг нь болохоор Едомын ойролцоо байдаг нутаг байгаа. Тэгээд Авраамийн одоо татвар юм болох Кетурагийн төрсөн нутаг байгаамаа. 이제 아브라함이 그 본 부인인 사라가 죽은 후에 또 다시 이 후처를 또 아내를 하나 얻었는데 그 사람이 바로 그두라입니다. Тэгээд Кетура Авраамийн одоо авал эхнэр нь болохоор Сара шүү дээ, тийм ээ. Сара нас барсны дараа Авраам дахиад гэрэлсэн. Тэгэхээр татвар юм биш юм байна. Одоо хоёр дахь эхнэр нь гэх юм уу? Дахиад гэрэлсэн байгаа. Тэгээд тэр нь болохоор Кетура байсан. 그래서 이 그두라가 이제 살던 그 지역이 바로 수아인데 바로 이 빌닷이라는 사람도 바로 거기서 살던 사람입니다. За тэгээ Кетурагийн амьдарч байсан газар нь болохоор тэр Шуа гэдэг шуух гэдэг газар амьдарч байсан. Тэгээд энэ Билдад ч гэсэн тэр шуух гэдэг нутгийн хүн байна. 우리나라 사람들도 보면은 그 자기가 태어난 그 도시, 자기가 태어난 지방을 이제 말해가지고서 뭐 어디 사람이다, 아니 뭐 인천 사람이다, 서울 사람이다, 뭐 광주 사람이다 이런 식으로 말을 합니다. Манай Солонгос улс ч гэсэн өөрийнхөө нутаг усаар одоо өглөх их дуртай. Жишээлбэл одоо би Инчоны хүн ч гэдэг юм уу, би Сөүлийнх, би Кванжугийнх гэх мэтчлэн өөрийнхөө төрсэн газар, нутаг, хотоор одоо өөрийгөө нэрлэх дуртай байдаг. 옛날 우리 어머니 세대 사람들은 지금은 별로 그런 말 안 쓰는데 옛날 우리 어머니 세대 사람들은 그 여자들, 그 시집 온 여자들을 가리켜서 가령 뭐 인천에 Нүсэнтэй гэдэг. 인천에 시집 왔다 그러면은 뭐 인천댁, 뭐 전주서 시집 왔다면 전주댁 이런 식으로 말했어요. За тийм манай одоо ээжийн үеийнхнээс ч юм уу ээж үеийнхнээс урдах хөгшчүүл те Ахмад үеийнхэн болохоор ялангуяа эмэгтэйчүүд ингээд төрхмөөр нь дуудах тийм юу заншил байсан. Жишээлбэл одоо юу гэдгийг Инчон төрхмөн одоо өөрийнх нь гэр төрхмөн Инчонд байдаг бол Инчоны эхнэр Инчоноос ирсэн эхнэр гэдэг утгаар Инчоны эхнэр Гуанжугийн эхнэр гэх мэтчлэн нэрээр нь биш тэгж дууддаг тийм яс байсан дээр үед. 뭐 거기 혹시 몽골도 혹시 그런 식으로 칭하는지 모르겠어요. 뭐 그렇게 하나요? 이게 무슨 댁 같은 경우는 없는 것 같고, 뭐 내가 뭐 어디 사람이다 그것은 좀 있는 것 같아요. 좀 자랑하면서 뭐 이제 자기가 어디 출신이다. 제가 태어난 곳이나 음흠. 태어난 곳. 예수님도 보면은 뭐 나사렛 예수여 그런 말 쓰잖아요. 음흠. 사실은 예수님이 태어나는 곳은 베들레헴인데 어린 시절에 나사렛에 살았기 때문에 보통 사람들이 나사렛 예수라고 이렇게 말합니다. За тэгээд Монголд бол одоо эмэгтэй хүний тэгж төрхмөөр нэх нэрлэх ёс бол байхгүй. Харин нөгөө газар нутаг тийм ээ өөрийнхөө төрсэн нутгаар бахархах одоо тийм одоо ёс заншил би одоо тэр аймгийн тийм усааны хүмүүс гэж одоо тэгэж усаа гарлаараа бас бахархах тийм нутаг усаараа бахархах тийм юм байдгаа гэж хэллээ. За тэгээд Есүс ч гэсэн Назарын Есүс гэж
ингэж нэрлэдэг байсан. Яг төрсөн нутаг нь гэх юм бол Бэтлехэм, тэгсэн хэрнээ Бэтлехемийн Есүс гэж хэлдэг, Назарын Есүс гэж хэлдэг учир нь болохоор Бэтлехемд л зөвхөн төрсөн л болохоос ш тэнд амьдарч байгаагүй, харин Назарт болохоор бага наснаас эхлээд нас бий гүйцэтгэлээ амьдарч ирсэн учраас Назарын Есүс гэдэг гэж нэрлэгддэг байгаа. 네, 그래서 나사 이거 어디까지 했는지. 그래서 수아 사람 빌닷 이 전에 욥에게 말했던 엘리바스라는 사람인 그 사람도 욥이 이렇게 고난 당하는 것은 죄 때문에 고난 당하기 때문에 그 죄를 회개하면은 복을 받을 것이다. 주로 그렇게 그런 내용으로 말했습니다. За тэгэд энэ 7 дугаар бүлэг хүртэл болохоор Элифасын одоо хэлсэн үгнүүд байгаа гэсэн тийм ээ. Тэгээ Элифас ч гэсэн хэдийгээр Йовын найз нь байсан ч гэсэн Йовыг одоо ийм гай гамшигт унах болсон шалтгаан нь өөрийнх нь хийсэн гэм нүглээс болсон. Тийм учраас чи гэм нүглээ хурдхаар шиг ингээд гимшээд тэгээд эзний дээр уучлалыг эдгэрлийг авч аваач гэсэн тийм маягаар одоо зөвлөсөн байгаа. 여기 빌닷도 마찬가지로 주로 뭐 엘리베스나 비슷하게 욥의 자녀들이 죽은 것도 그들이 죄를 지었기 때문에 이렇게 죽은 것이다. 이렇게 말을 하고 있습니다. Гэтэл дараа нь болохоор энэ шүүх хүн Бэлдад гэж найз нь бас одоо зөвлөгөө өгч байна. Гэхдээ бас л Элифастай адилхан чиний үр хүүхдүүд чинь ингэж өгсөн нь тэдний өөрсдийнх нь одоо гим нүглээс болсон гэсэн агуулгатай зөвлөгөөг өгсөн байна. 그러나 우리가 지금까지 욥기서를 배우면서 깨달은 것은 욥이 이렇게 고난 당하는 것은 하나님께 범죄했기 때문이 아니라는 것입니다. Тэгээ өнөөдрийг хүртэл бид нар одоо Йов номыг суралцаж байгаа гол одоо санаа тийм энэ Йов номын жинхэнэ утга учир нь юу вэ гэхээр Йовд ингэж учирсан гай гамшиг болвол Йовын юм уу эсвэл тэр одоо үр хүүхдүүдийн гим нүглээс болоогүй гэдгийг бол бид нар ойлгож байгаа тийм үү. 일반적으로는 사람이 하나님 앞에 범죄하기 때문에 그 범죄의 대가로 이런 고난을 당하는 경우가 많이 있습니다. Яг ерөнхийдөө бол гим нүглээс болж хүмүүс янз бүрийн тийм одоо гамшиг юм уу хүнд хэцүү асуудалтай зовлон бэрхшээлтэй тулгарх нь байдаг. 그러나 욥이 당하는 고난은 범죄의 대가로 당하는 것이 아니라 하나님께서 욥을 연단시켜서 더 좋은 것으로 주시려는 그런 과정입니다. Гэхдээ Йовын хувьд бол энэ Йовд учирсан гай гамшиг нь бол түүний гим нүглийн улмаас тэр гим нүглийн хариу шийтгэл болж ирсэн гай зовлон биш ээ. Харин Бурхан Йовыг одоо илүү хатуужуулж, илүү дасгалжуулж, илүү сайхан зүйлсийг өгөхийн тулд төр зуур зөвшөөрсөн гай гамшиг юм аа. 이게 욥의 친구들은 좀 일반적인 진리를 깨달아 가지고서 욥에게 그런 진리를 말하면서 욥에게 회개를 촉구하고 있는 것입니다. Тэгэхээр найзуудынх нь хувьд бол тэд одоо нөгөө нийтлэг үнэн тийм ээ тийм нийтлэг үннийг одоо мэддэг тийм үнний тухай ойлголт нь тийм л төвшөнд байсан учраас угаасаа л одоо нийтлэг одоо байдлаар харахад хүн гим нүгэл үйлснээсээ болоод элдвийн асуудал элдвийн гай зовлонт ингээд орж идэг болохоор яг л төвшгөө санаад Йовд ингэж чиний л одоо буруугаас чиний л гим нүгэл үйлснээс болоод ийм гай зовлон учирч байна гэсэн маягаар зөвлөгөө өгч байсан. 네, 그래서 2절에 보면은 내가 어느 때까지 이런 말 하겠으며 어느 때까지 내 입의 말이 광풍과 같겠는가 이렇게 말했어요. За тэгээ хоёрдугаар ишлэгийг харах юм бол хэр удаан чи эдгээр зүйлийг чалчиж амны чинь үгс хүчит салхи болох юм бэ гэсэн байна. 이 광풍이라는 건 아주 거칠고 거센 그런 방향이 없는 그런 바람을 말합니다. Хүчит салхи гэдэг нь болохоор маш одоо хүчтэй, эрчтэй тийм ээ. Тэгээд юу зүг чиг байхгүй тийм салхийг хэлж байгаа.
네, 이렇게 빌다시 이렇게 말한 이유는 바로 욥이 그 광풍과 같이 아주 경망스럽고 거칠고 그런 헛된 말을 한다는 것입니다. Тэгээд Бильдад энэ удаад Йовд ингээ хандаж ингэж хэлж байгаа нь Йовын ярьж байгааг Бильдад ингээ сонсох нь маш одоо хатуу тий ширүү маягаар тэгээд одоо юу утгагүй энэ зүйлийг л хэлээд байна гэж ойлгоод байсан. 그러니까 욥의 친구들이 입장에서 볼 때는 욥이 이렇게 하는 말들이 다 아주 광풍과 같은 그런 거친 말이라고 이렇게 생각하고 있는 것입니다. Тэгээд найзуудынх нь зүгээс харахад Йов болохоор би тэгээгүй л гэж яриад байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэр нь болохоор найзуудад нь юу гэж ямар санагдаад байсан, ямар сэтгэл төрүүлсэн бэ гэхээр яг л энэ хүчит салхи шиг зүгээр л одоо би тэгээгүй л гэж одоо нэ урдаас нь маш хатуу тий ширүүн яг л энэ хүчит салхи шиг ингэж ярьж байсан. 네, 우리 사람은 동물들과 달리 말을 할 수 있는 언어를 주셨기 때문에 우리가 이 사람들하고 말로써 소통을 하게 됩니다. За хүн төрлөختөн гэдэг бол одоо адуус амьтнаас ялгаатай нь бол ярьж чаддаг явдал байгаа. Тэгээ нэг яриагаараа бид нэр бусадтай ойлголцож өөрийгөө ч гэсэн ойлгуулж байдаг. 그래서 우리는 특별히 우리 성도들은 다른 사람과 말을 할 때에도 항상 그 사람에게 그 상처를 주는 말이나 또 거친 말을 하지 않도록 주의해야 됩니다. Ялангуяа итгэгч бид нэр бол бусад хүмүүстэй харилцахдаа ам хэлээрээ одоо ярилцахдаа тэр хүндээ одоо сэтгэлийн шарахтай өгөлгүй сэтгэлийн гэмтэлгүйгээр одоо тийм хатуу ширүүн ярихгүй байхад анхаарах хэрэгтэй. 우리가 그 상대방을 책망하고 또 비판하는 말보다는 오히려 위로해주고 덕을 끼치는 말을 하도록 해야 됩니다. Тэгээ хин нэгнийг зэмлэх, загнах ч юм уу шүүмжлэх тийм үгнээс илүү харин одоо урам зориг өгөх, тайтгаруулах, босгон байгуулах үгийг хэлдэг, ярьдаг байх хэрэгтэй. 사람들은 대개가 이 말 때문에 시험에 들고 말 때문에 싸우고 다투는 경우가 많습니다. Тэгээ ихэнх хүмүүс болохоор энэ үг ярианаасаа болоод маш их сорилтонд ордог, үг ярианаасаа болоод хоорондоо хэрэлдэж муудалцах тохиолдол олон байдаг. 이 말을 잘하게 되면은 싸움도 다 말리고 또 친하게 지낼 수가 있습니다. Хэрвээ одоо зөв сайн яриад сурчих юм бол бид нэр одоо муудалцж байгаа хоёр хүнийг ч гэсэн хэрүүл хийж байгаа хоёр хүнийг ч зогсоож чадна. Тэгээд хүн болгонтэй эвтэй найртай харилцаж чаднаа. 근데 말을 잘못하게 되면 오히려 사람과 원수가 되고 또 그 사람과 등을 돌리는 그런 경우도 있습니다. Харин одоо энэ үг яриагаа анхаардаггүй тий өөрийнхөө одоо дураар ярьдаг үг яриандаа ийдэг байж чаддгүй хүмүүс бол хүмүүстэй байнга маргаалдаж мэтгэлзэж тэгээ өөрөө ч гэсэн сорилтонд орж орох асуудалд орох болно. 특별히 우리 목회자들이나 이 복음 전하는 사람들은 말을 하는 사람들이기 때문에 항상 은혜스럽고 덕스러운 말 하도록 힘을 써야 되겠습니다. Ялангуяа одоо пастор, ахлагч нар бурхны одоо ажилчид бид нар бол юу одоо хүмүүстэй үг яриагаараа их харилцдаг хүмүүс шүү дээ. Тийм учраас үг яриан дээр ялангуяа онцгойлон анхаарч хүмүүсийг босгон байгуулах, хүмүүсийг тайвшруулж, тайтгаруулах тийм элдэг үгсийг ярьдаг байж байх ёстой. 네, 빌다시 볼 때는 욥이 이렇게 너무 욥의 말이 너무 거칠고 또 경망스럽고 헛된 말을 하고 있는 줄로 이렇게 알았습니다. Тэгэхээр Бильдадын хувьд бол энэ Йовын хийж ярьж байгаа нь болохоор маш одоо жигшүүртэй тэгээд ямар ч одоо утга учиргүй зүгээр л одоо өөрийгөө өмөөрсөн маягаар маш юм юу хатуу ширүүн ярьж байгаа юм шиг санагдаж байсан. 신앙이 경지가 좀 높은 사람하고 신앙의 경지가 낮은 사람하고는 그 신앙의 경지가 낮은 사람이 그 신앙의 경지에 높은 사람의 뜻을
말을 이해하지 못할 때가 많습니다. За итгэлийн төвшин бас энд яригдана. Тэгээд итгэлийн төвшнгөөр одоо доогуур хүмүүс болохоор итгэлийн төвшнгөөр дээгүүр хүмүүсийн хэлж ярьж байгаа үг тэр үгийн одоо өнгө айс гэх мэт зүйлийг буруугаар ойлгох тохиолдол байдаг. 그래서 빌닷은 일반적인 그 진리를 가지고서 욥을 이렇게 권면하고 있습니다. Тэгээ Бильдадын хувьд бол одоо нийтлэг үнэн тийм ээ одоо энгийн үнэн гэх юм уу тэр үнний төвшөнд л одоо Йовыг ойлгож тэгээ түүнд ингэж түүнийг шүүмжилж зөвлөсгөө өгсөн байна. 그래서 3절에 보면 하나님이 어찌 심판을 굽게 하겠으며 전능하신 이가 어찌 공의를 굽게 하시겠는가 그랬습니다. 3 дугаар эшлэлээр харах юм бол Бильдад хэлсэн байна. Бурхан шударга ёсыг завхруулдаггүй төгс хүчит нэгэн зөв юмыг завхруулдаг. 이 빌닷은 하나님께서 심판과 공의를 굽게 하는 법이 없다 이렇게 말하고 있습니다. Гүгээ хана 잘못하는 게 없다. хүсийг тэгээд Бильдад хэлэхдээ бурхан бол одоо шудраг зөвийн тал дээр бол алдаа гаргаж байгаагүй. 그러니까 그 말은 하나님은 모든 것을 다 공평하게 하신다는 뜻입니다. Тэгээ энэ нь болохоор цаагаараа юу жилж байгаа гэхээр бурхан бүх зүйлд одоо яг тэгш шудраг ханддаг гэсэн утгатай. 그러니까 욥이 고난받는 것도 하나님이 공의대로 이렇게 징계하는 것이라고 말하고 있습니다. Тийм болохоор Йовын ингэж заавч зүдэрч байгаа нь ч гэсэн бурхан яг шударгаар одоо шударгаар шийтгсэн хэрэгэ гэж хэлсэн байна. 네, 그렇죠. 일반적으로 볼 때에는 하나님께서는 공평하신 분이기 때문에 죄를 짓거나 잘못을 했을 때는 반드시 그 심판하신다는 뜻입니다. Ер нь нийтлэг байдлаар харах юм бол энэ нь бол яг зөвлөдөө ихэнх хүмүүсийн хувьд бол юу тэр юу хүмүүст ингээд асуудал юм уу тохиолдсон үед ингээ харахад тэр хүмүүс өөрсдийнхөө буруугаас өөрсдийнхөө алдаанаас эсвэл гэм нүглээсээ болоод бурхны тэр одоо шудраг тэр шийтгэлийг хүртсэн байдаг. 네, 이것은 그 빌닷이 깊은 진리를 깨닫지 못한 데서 나온 말입니다. Тэгэхээр Бильдадын хувьд болохоор яг тийм гүн гүнзгий үннийг мэдэхгүй ойлгохгүйгээс болоод ингэж хэлсэн байгаа. 네, 빌닷은 한 가지 깨닫지 못한 게 있었습니다. Тэгээ Бильдадын хувьд болохоор ерөөсөө ойлгож ухаарч амжаагүй нэг зүйл байсан. 사람이 죄가 없어도 하나님께서 시험과 고난을 주어서 더 좋은 사람으로 만들려고 한다는 것을 깨닫지 못했습니다. Тэгээ тэр нь юу вэ гэхээр хүн гэм нүгэл үйлдэггүй байсан ч гэсэн бурхан илүү сайныг өгөхийн тулд тэр зовлон бэрхшээлийг тэр хүнд зөвшөөрдөг юм гэдгийг энэ үннийг Бильдад ойлгоогүй явчихсан. 사람이 고난당하는 것이 꼭 죄를 지었기 때문에 고난당하는 것만은 아닙니다. Тэгэхээр хэн нэгэн хүн одоо зовж байна тийм асуудалтай бэрхшээлтэй тулгарсан байна гэдэг бол заавал одоо тэр хүн гим нүгэл үйлдэснээсээ болоод тийм байдалд ордог юм биш ээ. 선을 행함으로 고난을 당하는 것도 있습니다. Тэр читгэлээр сайныг үйлдэснээсээ болоод юу гай гамшиг учирсан хүмүүс ч гэсэн байдаг шүү дээ. 베드로전서 2장 19절 한번 잠깐 보시기 바랍니다. За 1-р Петр 2-ын 19 дэх эшлэгийг харъя. 애매히 고난을 받아도 하나님을 생각함으로 슬픔을 참으면 이는 아름다우나 20절 죄가 있어 매를 맞으면 무슨 칭찬이 있으리요 오직 선을 행함으로 고난을 받고 참으면 이는 하나님 앞에 아름다우니라. 1-р Петр 2-ын 19-20 дугаар эшлэлийг уншия. Учир нь хүн шудраг бусаар зовхдоо бурханд ханддаг мэс чанараасаа болж твчвэл энэ нь нэгүсэл юм аа.
Хэрэв та нар нүгэл үлдэж цохиулаад твчсэн бол үүнд ямар гавьяа байх вүлээ? Харин та нар зөвийг үлдээд зовохдоо үүнийг хүлцэн твчвэл энэ нь Бурхны өмнө нэгүүлсэл юм аа. 네, 지난번에도 말씀드렸지만 이 고난에도 바로 세 가지 종류가 있습니다. Урдынхаа өмнөх хичээллүүдээр ч гэсэн хэлжсэн энэ зовлон гамшигт болохоор 3 төрөл байдаг аа гэж. 이렇게 부당하게 애매하게 당하는 고난이 있고 또 그다음에 죄가 있어서 당하는 고난이 있고 선을 행함으로 당하는 고난이 있습니다. За нэгдүгээрт нь болохоор одоо хэлсээр тий зовсон шудраг бусаар зовдөг зовлонд учирсан хүн байна. Хоёрдугаарт нь болохоор гим нүгэл үйлснээсээ болоод зовлонд учирсан хүн байна. Гуравдугаарт нь болохоор сайныг буюу зөвийг үйлснээсээ болоод зовлонд учирдаг хүн байна. 이 선을 행함으로 당하는 고난은 자기가 적극적으로 하나님 말씀을 순종하려고 하기 때문에 당하는 고난입니다. Энэ сайныг буюу энэ зөвийг үйлдээд зовлон гамшиг дунна гэдэг нь болохоор одоо ямар одоо төрлийн юу гэсэн үг юм бэ гэхээр Бурхны үгийг одоо эцэг хүртэл дуулууртай дагахын төлөө одоо эдэлж байгаа зовлон хэлж байгаа. 네, 그러니까 하나님의 말씀대로 살려고 힘쓰는 바람에 당하는 고난을 말하는 것입니다. Өөрөөр хэлбэл Бурхны үгийн дагуу амьдрах гэж хичээснийхээ төлөө эдэлж байгаа зовлон хэлж байгаа. 남들이 하자는 대로 따라가면은 고난을 받지 않을 수도 있지만은 그러나 성경 말씀에 어긋나기 때문에 성경 말씀을 지키려고 하기 때문에 당하는 고난이 그게 선을 행함으로 당하는 고난입니다. Тэгэхээр хүмүүсийн үгэнд ороод явах юм бол тэр зовлон эдлэхгүй байж болно. Тэгсэн ч гэсэн тэр зам нь болохоор зөв зам биш. Бурхны үгийн эсрэг зам байгаа учраас тэр замыг сонголгүйгээр зөвхөн эзэн Бурхны үгийн дагуу амьдрнаа гэж шийдээд тэгснээсээ болоод эдэлж байгаа зовлон энэ зөвийг үлдээд сайныг үлдээд эдэлж байгаа зовлон гэж байгаамаа. 네, 빌닷은 그냥 죄를 지었기 때문에 그 죄값으로 오는 고난만 아는 것입니다. Тэгээ Билдатын хувьд болохоор зөвхөн гим нүгэл үйлснээс болоод эдэлдэг зовлон гэл мэддэг байсан байна. Одоо энэ 3 төрөл дундаас. 빌닷이 볼 때에는 욥이 지금 극심한 고난을 당하고 있는 모습이 바로 하나님 앞에 범죄했기 때문에 이런 고난을 당하고 있다고 생각하고 있는 것입니다. Тэгээ Билдатын одоо бодож байгаа, Билдатын харж байгаа тэр хэмжээ, тэр төвшин нь бол энэ Йов өөрөө одоо гим нүгэлтэй учраас л ийм зовлон гамшиг түнд учирч байгаа гэсэн одоо тэр хэмжээнд л бодож ярьсан байгаа. 이것은 빌닷이 좀 더 깊고 신령한 진리를 깨닫지 못한 데서 나온 말입니다. Тэгээ Билдатын хэлж байгаа үг нь ч гэсэн илүү гүн гүнзгий, илүү тэр бурханлаг тийм юу үннийг таньж мэдээгүй, суралцаагүйгээс болж хэлж байгаа үг гэсэн. 이렇게 깊은 진리를 깨닫지 못한 사람은 깊은 진리를 깨달아서 신앙의 길을 걸어가는 사람들을 이해하지 못합니다. Тэр ийм одоо гүн гүнзгий үннийг таньж мэдээгүй хүмүүс нь болохоор тэр гүн гүнзгий үннийг таньж мэдсэн хүмүүсийг ойлгож чаддаггүй. 그러니까 그 깊은 진리를 깨달아서 걸어가는 사람을 이해하지 못하니까 오히려 그 사람을 정죄하고 공격하는 경우가 많습니다. Тэгээ тэр үннийг гүн гүнзгий таньж мэдсэн хүмүүсийг нэгэнт өөрөө ойлгож чадахгүй учраас тэр хүмүүсийг буруутгаж шүүмжилдэг. 욥은 하나님께서 욥의 그 귀한 신앙을 드러내서 그 마침내 욥에게 복을 주시려고 이런 고난을 당하게 하셨습니다. Тэгээ бурхан болохоор Йовын тэр гүн гүнзгий итгэл үнэмшлийг мэддэг байсан. Тэгээ тэр түүнийг нь улам одоо гялалзуулж өнгөлж өгөхийн тулд энэ гай гамшиг түнд зөвшөөрсөн байна. 그러나 이걸 깨닫지 못한 빌닷은 계속해서 욥이 이렇게 죄를 졌기 때문에 이런 고난을 당하고 있다고 공격하는 것입니다. Гэтэл нөгөө Билдад болохоор үнийг өөрөө ойлгоогүй таньж мэдээгүй учраас Йовыг л буруутгаж Йов өөрөө л гим нүгэлтэй учраас ийм байдалд орсон гэж хэлсэн байна. 특별히 여기서 빌닷은 그
그 욥의 자녀들이 이렇게 다 죽은 것은 바로 하나님 앞에 그들이 범죄했기 때문에 하나님의 징계로 죽었다고 이렇게 말하는 것입니다. Ялангуяа Йовын хүүхдүүд одоо ингэж өгсөн байгаа шүү дээ. Тэгээд тэрийг өгөх болсон шалтгаан нь тэр хүүхдүүд өөрсдөө гим нүгэл үйлдсэн учраас түүнийхээ одоо шийтгэлийг хүртээд өгсөн юм аа гэж хэлсэн. 네, 이 4절에 그랬잖아요. 내 자녀들이 주께 범죄했으므로 주께서 그들을 그 죄에 붙이셨나니 그랬습니다. Дөрөвдүгээр ишлэлдээр хэлсэн байгаа. Хэрэв хөвгүүд чинь түүний эсрэг нүгэл үйлдсэн бол тэр тэднийг гэмт үйлдлийнх нь гарт тушаасан хэрэгээ. 여기 빌다시 볼 때는 욥의 자녀들이 죽은 것은 그들의 죄값으로 죽었다고 단정한 것입니다. Тэгэхээр Йовын биш Билдадын хувьд болохоор Йовын хүүхдүүдийн өгсөн нь бол тэр хүүхдүүд өөрсдөө гим нүгэл үйлдсэн учраас юм аа гэсэн. 그러나 하나님께서는 욥을 연단시키려고 그의 자녀들을 데려간 것입니다. Харин бурхан болохоор Йовыг одоо хатуужуулж улам бат хатуу одоо итгэлтэй болгохын тулд хүүхдүүдийг нь бурхан өөрөө авч явсан. 욥의 자녀들이 죄값으로 하나님께서 데려간 것이 아닙니다. Тэрнээс биш тэр Йовын хүүхдүүдийн гим нүгэл үйлдснээс болж тэр гим нүглийг нь хариу одоо шийтгэл болгож авч явсан юм бишээ. 이렇게 빌닷은 하나님의 오묘하고 깊은 그 섭리를 깨닫지 못하고 초보적인 진리만 알았기 때문에 욥의 자녀들을 범죄자로 판단한 것입니다. Тэгээ Йовын хувьд болохоор бурхны тэр гайхалтай нууцлаг тэр гүн утга ерөөсөө ойлгоогүй мэдээгүй тийм учраас тэр хүүхдүүдийг нь болохоор яг гимт хэрэгтэй гим нүгэлтэн мэтэр ярьсан байгаамаа. 이제 진리를 바로 깨닫지 못하면은 이렇게 사람을 범죄자로 정죄할 수도 있다는 것입니다. Тэр хэрэв үннийг одоо яг зөв таньж мэдэж чадахгүй бол яг л адилхан энэ Билдаттай адилхан бусдыг яг гим нүгэлтэн мэтэр ингэж шүүж буруутгаж байдаг. 그래서 성경을 바로 배우고 바로 깨닫는 것이 중요한 것입니다. Тийм учраас Библийг сайн судалж, суралцаж, сайн зөв ойлгож ухаарах нь маш чухал хэрэгэ. 그래서 세상에는 성경을 잘못 깨달았기 때문에 또 잘못 배우고 잘못 깨달아서 많은 이단들이 나왔습니다. Тэгээд Библийг одоо зөв ойлгоогүй, зөв заагаагүйгээс болоод маш олон тийм гаж буруу урсгалууд энэ дэлхий дээр бий болсон. 그래서 그 이단들은 사람의 생명을 살리는 일을 하는 것이 아니라 오히려 그들의 영혼을 죽이는 일을 하고 있는 것입니다. Тэр гаж урсгалынхан бол хүмүүсийн сүнсийг нь аврах биш харин алж устгах ажлыг хийж явж байдаг. 그러니까 우리가 성경을 잘못 배우고 잘못 깨달은 것이 얼마나 무섭다는 것을 알아야 됩니다. Тэгэхээр Библийг бид нэр ингэж буруу ойлгож, буруу суралцах нь ямар аюултай зүйл вэ гэдгийг бид нар маш сайн ойлгох хэрэгтэй. 그다음에 두 번째로 그 5절로 7절은 그 빌닷이 욥을 권면한 내용입니다. За дараагийн хэсэг болохоор 5-7 дугаар ишлэл Билдад Йовд зөвлөсөн хэсэг байна. 5절부터 7절까지 한번 읽어보겠습니다. 내가 만일 하나님을 부지런히 구하며 전능하신 이에게 빌고 또 청결하고 정직하면 정녕 너를 돌아보시고 내 의로운 집으로 형통하게 하실 것이라. 내 시작은 미약하였으나 내 나중은 심히 창대하리라. 5-7 уншия. Хэрв чи бурхныг хайж төгс өчид нэгний өршөөлийг гуйх юм бол хэрв чи цэгэр бөгөөд зөв шудраг бол тэр гарцаагүй чиний төлөө өөрөө босож чиний зөв шудраг орон гэрийг дахин босгоно. Эхлэл чинь бага байсан ч төгсгөл чинь агуу их болно. 빌닷은 욥이 하나님께 회개하면 하나님께서 욥을 형통케 하실 것이라고 권면했습니다. За тэгээд Билдад Йовд юу гэж хэлж байна гэхээр хэрвээ чи гим нүглээ ойлгоод гимших юм бол бурхан чамайг урдынхаас чинь илүү бүтэмжтэй сайн сайхан болгож өгнө гэж зөвлөсөн байна. 여기 5절로 7절에 있는 그 빌닷의 권면은 일반적인 우리 성도들에게는 해당되는 말입니다.
За энэ 5-7 дугаар ишлэлдэр Билдадын хэлж байгаа энэ захиас юу үг нь болохоор зөвлөж хэлсэн үг нь болохоор одоогийн бидний итгэгчид жирийн итгэгч хүмүүст ч гэсэн хамааралтай. 이제 하나님 앞에 복을 받고 창대하게 되는 비결을 말하고 있습니다. Тэгээ бурхнаар өрөөгдөж агуу нэгэн болох тэр нууцыг нь энд хэлж өгсөн байна. 그 내용을 보면 첫째는 하나님을 부지런히 구하라는 것입니다. За тэр нууц нь юу вэ гэхээр нэгдүгээрт бурхныг хичээнгүлэн ирж хай гэсэн. 이것은 하나님을 신뢰하고 그를 찾는 것을 제1로 삼으라는 것입니다. Энэ юу гэсэн үг бэ гэхээр бурханд итгэж найдаж түүнийг ирж хайхыг энэ тэргуунд тавиа гэсэн үг. 우리가 하나님 앞에 복을 받으려면은 가장 먼저 하나님을 찾아야 됩니다. Бид нар бурхнаар өрөөгдөхийн тулд хамгийн түрүүнд бурхныг ирж хайх хэрэгтэй. 하나님은 천지 만물을 창조하신 분이시고 또 우리를 구원해 주시기 위해서 예수님을 보내주신 분입니다. Тэгээ бурхан бол бид нарыг бүтээсэн эзэн бас бид нарыг аврахын тулд Есүсийг илгээсэн нэгэн. 그래야만 하나님을 찾아야만이 우리가 하나님 앞에 복을 받게 됩니다. Тэгээ тэр бурханаа бид нар ирж хайх юм бол бид нар тэр бурханаараа өрөвднө. 근데 여기서 이제 빌닷은 욥에게 이제 하는 말인데 욥이 전에 의롭다고 하던 거 또 의지하던 것이 다 외식이고 거짓된 것이기 때문에 거기서 돌이키고 하나님을 부지런히 찾으라는 것입니다. За тэгээд энд чинь нөгөө Билдад зөвлөгөө өгöd байгаа шүү дээ. Тэгээд цааш нь юу гэсэн зөвлөсөн бэ гэхээр Йов чиний одоо урд нь ингэж итгэлтэй, сүсэг бишрэлтэй ингэж амьдрчээсэн чинь бол ерөөсөө худал хурмаг байсан. Хоёр нүур гаргасан хэрэг байсан. Тийм болохоор одоо чи яг бурханд гимшиж тэгээд бурхнаар гим нүглээ уучлуулж өрөөдөх хэрэгтэй гэж зөвлөсөн байна. 근데 욥은 뭐 외식하거나 거짓된 사람이 아닙니다. Гэтэл Йов бол тийм хоёр нүртэй ч юм уу юм худал хуурмаг хүн бол ерөөсөө биш. 두 번째로는 전능하신 이에게 빌라는 것입니다. 전능하신 이에게 빌라. За хоёр дахь нууц нь болохоор төгс хүчит нэгний өршөөлийг гуй гэсэн байна. 하나님은 전능하신 분이기 때문에 우리 성도가 구하는 것을 다 들어줄 수 있습니다. Бидний бурхан бол төгс хүчит бурхан те бүхнийг чаддаг бурхан учраас итгэгч хүмүүсийг залбирахад бол бүгдийг нь залбирлыг сонсоод хариулж өгч чадах нэгэн баймаа. 또한 어떠한 고난 속에서도 건져 주실 수 있는 분입니다. Бас ямар ч одоо зовлон бэрхшээл дундаас аварч чадах нэг юм. 이 전능이란 말은 뭐 이제 한자인데 못하신 일이 없다 그런 뜻입니다. За төгс хүчит гэдэг нь болохоор одоо хийж чадахгүй зүйл гэж байхгүй гэсэн үг. 우리가 하나님을 가리켜서 말할 때 보통 전지전능하신 분이다 이렇게 말합니다. Бид нэр бурхныг одоо ямар бурхан бэ гэдгийг тунхаглах үед бүхнийг чаддаг, бүхнийг мэддэг бурхан гэж тунхагладаг. 이게 전지하시다는 것은 모든 걸 다 아신다는 뜻이고 전능하시다는 것은 모든 걸 다 할 수 있는 분이라는 것입니다. Тэгээ бүгдийг мэддэг, чаддаг гэсэн үг. 여러분들도 하나님을 전지하시고 전능하신 분으로 다 믿습니까? Та нар ч гэсэн бурхан бол төгс хүчит нэгэн бүгдийг чаддаг, бүгдийг мэддэг бурхан гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байна уу? 그렇기 때문에 어떠한 그런 고난 속에서도 하나님 앞에 구하면은 하나님께서 다 지켜주시고 들어주시고 건져주신다는 것입니다. Тийм учраас тэр төгс хүчит бурхандаа хандан залбирах юм бол бурхан хариуд нь хамгаалж өгнө, хангаж өгнө. 그 다음에 세 번째로는 청결하라 그랬습니다. 청결하라는 것입니다. За гуравдугаарт нь болохоор ариун заавж байгаа. 이것은 цэвэр бай гэсэн. 이것은 사람이 언행심사 즉 말이나 행동이나
생각하는 것이나 마음이 흠과 점이 없도록 하라는 것입니다. За энэ нь болохоор юу гэсэн үг вэ гэхээр одоо хийж байгаа үйлдэл хэлж байгаа үг яриа гэх мэтчлэн бүхэл зүйл дээрээ цэвэр ариун байхыг хэлж байгаа. 요한 1서 3장 3절 한번 보겠습니다. За 1-р Иохан намын 3-ын 3-ыг харъя. 네, 주를 향하여 이 소망을 가진 자마다 그의 깨끗하신 것 같이 자기를 깨끗하게 하느니라. 1-р Иохан 3-3 түүнд ийхүү найдаж байгаа бүхэн түүний цэврийн адилаар өөрийгөө цэвэршүүлдэг. 네, 이렇게 하나님은 죄가 없이 거룩하신 분이기 때문에 우리도 항상 하나님의 그 거룩하심을 본받아서 자기를 깨끗하게 해야 된다는 것입니다. Бурхан бол ямар ч өөсөвгүй бүрэн тэгс ариун нэгэн учраас бид нар ч гэсэн бурханд үйлчлдэг хүмүүсийн хувьд бас л тийм цэвэр ариун байх хэрэгтэй маа. 그다음에 네 번째로는 정직하라는 것입니다. Дөрөвдүгээрт нь болохоор шудраг бай гэсэн. 이것은 모든 일을 아주 곧고 바르게 처리하라는 뜻입니다. За энэ нь бол альва зүйлийг зөв бөгөөд шударгаар шийддэг байхыг ханддаг байхыг хэлж байгаа. 즉 신앙 양심을 쓰고 하나님 말씀대로 행하라는 것입니다. Өөрөөр хэлбэл итгэлийн мэс чанартай байж Бурхны үгээр л яваа гэсэн үг. 이 사람이 정직하게 행하지 않으면은 마귀의 시험에 드는다. Хэрвээ хүн зөв шудраг байж чадахгүй бол диаволын сорилтонд орноо. 왜냐하면 마귀는 거짓의 아비이기 때문입니다. Ядгэл диавол бол худал хуурмгийн эцэг учраас. 이게 마귀는 거짓말을 잘하는 자입니다. Диавол бол насаа худлаа ярьдаг. 그래서 거짓말하는 사람은 벌써 양심을 버린 자입니다. Тэр худлаа ярьж байна гэдэг бол тэр хүн аль мэс чанараа гээсэн байна гэсэн үг. 요한복음 8장 44절 한번 보겠습니다. Иохан 8:34-ыг харъя. 네, 너희는 너희 아비 마귀에게서부터 났으니 너희 아비의 욕심을 너희도 행하고자 하느니라. 저는 처음부터 살인한 자요 진리가 그 속에 없으므로 진리에 서지 못하고 거짓을 말할 때마다 제 것으로 말하느니 이는 저가 거짓말장이요 거짓의 아비가 되었습니다. 8장 44절. 44 юм биш үү? Иохан 8:44. За би уншаад өгье. Та нар эцэг диаволоос гаралтай бөгөөд эцгийнхээ хүслийг үлдэхийг хүсдэг. Тэр чинь эхнээсээ алуурчин байсан бөгөөд түүнд үнэн үгүй тул үнэн дотор зогсдгүй. Тэр худалч бөгөөд худал хуурмгийн эцэг учраас худал хэлэхдээ чухам өөрөөсөө хэлдэг юм аа. 그러니까 마귀는 처음부터 거짓말장이고 거짓의 아비이기 때문에 거짓말하는 사람은 결국은 마귀의 자식이라는 걸 알아야 됩니다. Диавол бол анханасаа эхнээсээ л тэр худалч байсан. Өөрөө бүр худал хуурмгийн эцэг нь. Тийм учраас худал ярьдаг хүн бол энэ диаволын хүүхэд гэсэн үг юм аа. 그래서 빌닷은 욥이 회개하고 바로 서게 되면은 하나님께서 정녕 욥을 돌아보실 것이라고 그랬습니다. Тэгээд Билдад хэлэхдээ Йов чи хэрвээ одоо гимшээд зөв зам руу эргэх юм бол Бурхан чамайг харж үзэж чамайг уучлах болно. 이것은 우리 성도가 어려운 처지에 있을 때에 하나님께 부르짖고 기도하면 하나님께서 구해 주신다는 것입니다. Тэгэхээр итгэгч бид нар ч гэсэн адилхан одоо хэрэг бид нар одоо хүнд хэцүү байдалд байлаа гэхэд Бурхан тэр төгс хүчит Бурханд хандан залбирах юм бол Бурхан зайлшгүй сонсож хариулж өгдгөө гэдгийг хэлж байгаа. 또 빌닷은 욥이 회개하고 바로 서면은 두 번째로 하나님께서 의로운 욥의 집으로 형통하게 하실 것이다 이 말했습니다.
За тий бас аа 지금 몇 절, тэгээд хэрвээ Йов чи гимшээд эзэн бурхан руугаа ирэх юм бол бурхан чиний зөв шударга орон гэрийг дахин босгож өгнө гэсэн. 6절 하반절에 있잖아요. 내 의로운 네, 죽음을 힘통케 하실 것이다. 네, 네, 네. 네. 그래서 과거와 같이 욥의 가정을 이제 회복시켜 주시고 모든 일을 형통하게 해준다는 뜻입니다. Бурхан өмнөхтэй адилхан бурхан юу Йовын гэрийг босгон байгуулж бүр өмнөхөөс нь ч илүү бүтэмжтэй болгож өгнө. 또 빌닷은 이게 욥이 회개하고 바로 서면 이제 세 번째로 8절에 있는 말씀처럼 그 시작은 미아가였으나 욥의 나중은 심히 창대할 것이라고 했습니다. За тэгэд бас цааш нь үргэлжлүүлж хэлэхдээ хэрвээ Йов гим нүглээ гимшээд бурхан руу ирэх юм бол Йовын эхлэл нь багч гэсэн төгсгөлийг нь агуу их болгож өгнө гэсэн. 7절 하반절입니다. 제가 8절에 했는데 7절 하반절에 네네. 내 시작은 미아가였으나 내 나중은 심히 창대하리라. Эхлэл чинь бага байсан ч төгсгөл чинь агуу их болно. 이제 현재는 이렇게 보잘것없는 처지지만 자기 죄를 회개하고 바로 서게 되면은 나중에 하나님께서 크게 번성하게 해주신다는 것입니다. Яг одоогийн байдал чинь одоо хинч тоохооргүй тийм хэцүү амьдрал байлаа ч гэсэн хэцүү нөхцөл байдалтай байлаа ч гэсэн гимшээд бурхан эзэн бурхан руугаа ирэх юм бол бурхан чиний төгсгөлийг агуу их болгож өгнө гэсэн. 그러니까 우리 성도들도 이렇게 처음에는 미약하고 보잘것이 없어도 회개하고 믿음을 지키면 하나님이 반드시 창성하게 해준다는 것입니다. Итгэж бидний хувьд ч гэсэн мөн адилхан хэрвээ бид нар сул хэдийгээр бид нар сул доорой үнэхээр одоо хинч тоохооргүй тийм байдалтай байлаа ч гэсэн эзэн бурхан руугаа л ирэх юм бол эзэн бурханыхаа өмнө л одоо гимшиж ирэх юм бол бурхан бидний төгсгөлийг бол гайхалтай агуу болгож удирдах өгдөг. 근데 하나님께서 이 아브라함에게도 그런 약속을 하셨습니다. Бурхан Авраамд ч гэсэн тийм амлалтыг өгчээсэн. 창세기 12장 1절부터 3절까지 보겠습니다. Эхлэл намын 12 дугаар бүлгийн 1-ээс 3 хүртэл. 창세기 12장 1절부터 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 너희 본토 친척 아비 집을 떠나 내가 내게 지시할 땅으로 가라. 내가 너로 큰 민족을 이루겠고 내가 복을 주어 내 이름을 창대케 하리니 너는 복의 근원이 될지라. 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 인하여 복을 얻을 것임이라 하신지라. Тэгээд эзэн Авраамд айлтгахдаа чи их нутгаасаа төрлүүдээсээ мөн эцгийнхээ гэрээс гарч чамд миний харуулах нутаг руу явагтун. Чамаас би агуу үндэстийг гаргаж чамайг бас би өрөөн. Чиний алдрыг би агуу болгоно. Чи тэгээд өрөөл болтугай. Чамайг өрөөгчдийг би өрөөлж чамайг харагчийг би хараана. Газар дэлхийн бүх овог чамаар өрөөгдөх болно гэв. 이제 하나님의 말씀을 듣고 잘 순종하면은 하나님께서 이렇게 복을 주시고 또 어디로 가든지 이렇게 형통하게 하신다는 것입니다. Тэр бурхны үгийг сонсоод дуулууртай дагах юм бол бурхан ийхүү өрөөж хаач явсан гэсэн тэнд нь амжилт бүтэмжтэй болгож амжилтыг зөвшөөрнө гэсэн. 그래서 아브라함은 그 누구보다도 하나님의 말씀을 철저하게 순종한 사람입니다. Тийм учраас Авраам болвол хинээс ч илүүгээр бурхны үгийг үнэхээр төгс дуулууртай дагсан байна. 정말 인간으로서는 이해가 안 가는 그런 명령을 해도 아브라함은 무조건 하나님의 말씀을 순종했습니다. Хүний хувьд үнэхээр ойлгомжгүй, үнэхээр хүлээн зөвшөөрч чадхааргүй тийм тушаалыг ч гэсэн Авраам бүрэн дуулууртай дагсан байна. 하나님은 순종하는 자를 기뻐하십니다. Тэгээ бурхан дуулууртай хүмүүсийг таалдаг.
그래서 순종이 제사보다 낫고 듣는 것이 수양의 기름보다 낫다 이렇게 말하고 있습니다. Гэвч учраас Библиэлд хэлсэн байдаг тийм ээ. Дуулууртай байх нь тахилаас ч илүү юм аа гэж. 이 사울왕은 하나님의 명령을 거역해서 아말렉을 다 진멸하려 했는데 아말렉 왕을 살려오고 또 짐승들을 살려왔습니다. Тэгээ Саул хаан дээр жишээ авах юм бол бурхан Амалекчүүдийг бүгдийг хүйс тэмдэрч тэднээс одоо мал сүргээсэн ч гэсэн үлдээж болохгүй гэж хэлсэн. Гэтэл Саул хаан болохоор тэр Амалекчүүдийн хааныг нь амьд үлдээгээд тэгээд мал амьтнаас нь хамгийн тарган юу мал амьтныг нь үлдээгээд аваад ирсэн байна. 아브라함은 하나님께서 독자 이삭을 번제로 드리라고 할 때도 그 말씀을 순종해서 갔습니다. Гэтэл Авраам болохоор бурхан түүнд цорын ганцхүү Исаакаараа чи надад дахил өргөө гэж хэлэхэд хүртэл дуулууртай дагаж Исаакийг аваад дахил өргөхөөр дагуулад явж ирсэн. 그래서 하나님께서 아브라함에게는 큰 복을 주셔서 아주 창대케 하셨습니다. Тийм учраас бурхан Авраамд үнэхээр асар их өрөөлийг өгч түүнийг агуу нэгэн болгосон байна. 그러나 사울왕은 하나님의 명령을 거역했기 때문에 결국은 하나님 앞에 버림받게 됐습니다. Гэтэл Саул хаан болохоор бурханы тушаалыг зөрчсөн учраас бурханд хаягдсан. 아말렉을 다 쳐서 진멸하라고 할 때 다 진멸하지 않고 왕을 살려오고 살찐 짐승을 살려 왔다는 것입니다. Ягаад гэвэл тэр Амалекчүүдийн бүгдийг хүйс тэмдрээ мал амтангуу хүн амтангуу бүгдийг хүйс тэмдрээ хэнийг ч амьд үлдээж болохгүй гэж тушаасан байтал Амалекчүүдийн хааныг нь амьдаар нь олзолж ирээд бас мал сүргээс нь аль тарга твэр гэхдээ эрүүл саруул малыг нь бүгдийг туугаад ирсэн. 그래서 사무엘 선지자가 그 사울왕에게 한 말이 바로 사무엘상 15장 22절로 23절에 보면은 순종이 제사보다 낫고 듣는 것이 수양의 기름보다 낫다. 이렇게 말하고 있습니다. Тийм учраас Самуэль юу хэмбэлээ Саул хаанд хэлсэн байгаа тийм ээ шатаалт тахил биш эзэнт дуулууртай байх нь шатаалт тахил ба бусад тахилуудаас илүү дээр юм аа гэж хэлсэн. 네, 그래서 순종하면은 하나님이 이렇게 창성케 해준다는 그런 뜻으로 말했습니다. Тэгээ бурханд дуулууртай байх юм бол бурхан тэр хүнийг агуу нэгэн болгож өгдөгөө гэдгийг хэлсэн байна. 네, 잠깐 쉬었다 하겠습니다. 10분 동안. За 10 минут завсарлаад эргээд болцъё. 네, 8절부터 10절까지는 열조에 터득한 것을 배우라고 한 내용입니다. За дараагийнх нь болохоор 8-аас 10 дугаар эшлэл хүртэл байгаа. Тэгээд энэ хэсгийн арчиг нь болохоор өвд эзэнхээ ирж хайсныг эргцэлэн бодоо. 네, Суралцаа гэсэн ба. 8절 읽어보겠습니다. 청건대 너는 예시대 사람에게 부르며 열주에 터득한 일을 배울지어다. 그렇습니다. За 8 дахь эшлэл өнгөрсөн үеийнхнээс асууж өвд эзнийг нэрлэж ясныг эргцэлж бод. 이 말은 그 열조에 터득한 일을 배우라는 말은 그 조상들이 경건하게 살면서 깨달았던 지혜를 배우라는 것입니다. Энэ болохоор өвд эзэн эртнээс нааш одоо сүсэг итгэл сүсэгтэй амьдарч байсан тэр амьдралаас нь суралц гэсэн утгатай. 이게 열주에 터득한 일이라는 것은 뭐 갑자기 된 것이 아니라 오랜 역사를 오랜 세월을 통해서 많은 사람이 경험하고 연구하고 이룩해 놓은 것을 말하는 것입니다. Тэгээ өвд эзэн эрэлхийлжсэн зүйл гэдэг нь болохоор одоо ганц хоёрхон өдөр ч юм уу нэг л одоо агшин зурт бий болсон тийм зүйлс биш харин бүр урт удаан хугацааны турш судалж өөрсдөө бүр амьдралаараа туршиж үзсэн тэдгээр зүйлсийг суралцаа гэсэн үг. 네, 그렇기 때문에 그 과거에 자기 조상들이 이루어 놓은 모든 것을 무시하는 것은 아주 큰 잘못입니다. Тэгэхээр өнгөрсөн үед ингээд өвд эзэн ч юм уу эсвэл
бидний Ахмад үеийнхний хийж бүтээсэн хурааж туршиж одоо хуримтлуулсан тэдгээр зүйлсийг үл тоомсорлно гэдэг бол маш буруу зүйлээ. 이게 자기가 연구해서 하려고 하면은 뭐 늙어 죽도록 뭐 해도 이렇게 그 한 가지를 연구하기가 어렵습니다. Тэгээ ганц зүйл одоо ганц сэдвийг ч гэсэн бид нар насан туршдаа судлаад ч гэсэн насаараа бол тэр ганц сэдвийг ч гэсэн бид нар судалж барахгүй шүү дээ. 그래서 배우는 것이 중요하고 또 그것을 또 실천하는 사람이 희망이 있습니다. Тийм учраас урдын хүмүүсийн сурсан мэдсэн тийм мэдлэгийг бол судалж суралцах нь бол маш чухал. Судалж сурахаас гадна яг өөрөх амьдралд ботоор хэрэгжүүлэх нь бүр ч илүү чухал юм аа. 또 아무리 많이 배운다고 해도 잘못을 고치지 않는 사람들도 희망이 없습니다. Бас хичнээн их сурсан мэдсэн байлаа гэд өөрийнхөө алдаа зөрчлийг засч залруулдаггүй хүн бол бас ямар ч найдвар ирээдүй байхгүй. 그래서 세상에서 제일 불쌍한 사람은 배울 것이 없다고 생각하는 사람입니다. Тэгэхээр энэ дэлхий дээр одоо хамгийн өрөвдөлтөй хүн ямар хүн бэ гэхээр надад одоо өөр сурах юм байхгүй гэж боддог хүн юм аа. 그래서 우리는 일평생 동안 배우고 또 자기가 고쳐야 될 점을 고쳐야 됩니다. 근데 бид нар бол насан туршдаа судалж явах ёстой, өөрийнхөө алдаа зөрчлийг засаж залруулж явах ёстой. 우리 신앙의 세계에서도 바로 배우는 기초가 있어야 되고 또 그 기초 위에다가 자기가 연구하고 발전시켜 나가야 됩니다. Бид нэр итгэлийн амьдралын хувьд ч гэсэн бид нар зөв одоо сурах тийм суурьтай байх ёстой. Тэр суурин дээрээ бид нар өөрсдөө бас зөв босгон барьж байгуулах ёстой. 그런데 여기서 빌닷이 욥을 권면하는 목적은 욥이 그 붙들고 나가는 깊은 진리를 버리고 자기를 따라오라는 것입니다. Энд болохоор Бэлдад Явд заавар зөвлөгөө өгөөд байгаа нь болохоор Явыг чи өмнө нь өөрийнхөө сурчсан мэдсэн тэрийг орхиод харин миний сурч мэдсэнийг дагаж яваа гэж байгаатай адилхан юм. 지금 욥은 바른 진리의 길을 가고 있는데 그것을 버리고 그 빌닷이 주장하는 그런 보편적인 원리를 따라오라는 것입니다. Тэгээ Яв болохоор өөрөө болвол яг зөв замаар одоо явж байгаа зөв дээр итэл зөв одоо сурсан мэдснийхээ дагуу явж байгаа. Гэтэл Бэлдад болохоор тэр бүхнийг нь одоо буруу гэж үзээд харин Бэлдадын өөрөх нь одоо ойлгосон, мэдсэн, туршсан, хурааж хуримтлуулсан тэр мэдлэг, тэр нийтлэг үннийг чи дагаж ирэх хэрэгтэй. Өөрийнхөө орхиод гэж зөвлөж байгаатай адилхан юм. 네, 이 빌닷이 하는 그 말은 옳은 말이지만은 그 말씀을 바로 사용하지를 못했습니다. Тэгээ Бэлдадын ярьж байгаа нь яг зөв яриад байгаа хэрнээ тэр зөв ярьж байгаа шигээ тэр зөвийн замаар зөв үннийг дагаж явахгүй байсан. Явдаггүй байсан өөрөө. 욥이 자기의 그 옳은 주장을 버리지 않으면서 그 조상들이 터득한 것을 배운다고 하면은 더 좋을 것입니다. 다시 말씀해 주세요. 이게 욥은 욥이 네. 자기가 지금 주장하는 그 진리, 자기 주장을 버리지 말고 또 자기 조상들이 그 배운 그 터득한 것을 잘 배우면 좋다는 것입니다. Явын хувьд бол өөрийнхөө явын дагаж байгаа үнэн нь болохоор яг зөв үнэн учраас өөрийнхөө тэр зөв үннийг ч гэсэн орхилгүйгээр яг түүнийгээ дагаад баримтлаад явхаас гадна бас өв дээдсийнхээ тэр эрэлхийж хааж олж судалж байснаас ч гэсэн хамт суралцах хэрэгтэй маа. 우리도 여기서 배울 것은 우리도 확실하게 깨달은 바른 진리는 어떠한 일이 있더라도 절대로 버리면 안 됩니다.
Бид ч гэсэн бас өмнөөс юг суралцаж болох вэ гэхээр хэрэг бид нэр үнэхээр яг баттай зөв үннийг юу олж мэдсэн суралцсан болвол түүнийг хизээч гээж хаяж болохгүй түүнээсээ бат зуурч амьдрах хэрэгтэй. 근데 진리를 양보하는 것은 결국 자기 심령이 죽는 것과 같은 것입니다. Энэ ингэж одоо яг зөв үннээс татгалзнаа, зөв үннийг орхино гэдэг бол өөрийнхөө одоо юу зүрхээс татгалзаж байгаатай адилхан юм. 그다음 9절로 10절 말씀 보겠습니다. Дараа 9-аас 10 дугаар эшлэл. 자, 우리는 어제부터 있었을 뿐이라 지식이 망매하니 세상에 있는 날이 그림자와 같으리라. 그들이 내게 가르쳐 이르지 아니하겠느냐? 그 마음에서 나는 말을 바라지 아니하겠느냐? Бид чинь өчигдрийн газар дэлхий дээрх бидний өдрүүд сүүдэр мэд тиймээс бид юу ч мэддэггүй билээ. Тэд чамд сурган хэлж оюун санааныхаа үгсийг гаргахгүй гэж юу. 자, 우리는 어제부터 있었을 뿐이라 하는 말은 그 지나간 세대에 비하면 비교될 수 없을 정도로 아주 짧은 기간을 살아왔다는 것입니다. Бид чинь өчигдрийнхөө газар дэлхий дээр бидний өдрөө сүүдэр мэдээ гэж байна тий. Тэгэхээр энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр бид нар бол дөнгөж өчигдөр одоо ирсэн мэт тийм одоо богинохоо амьдралтай хүмүүсээ гэсэн үг. 또 지식이 없다. 지식 망매하다라고 있는데 한국 성경에 그 지식이 없다는 것도 이 아주 지식이 어둡다는 뜻입니다. Бас тиймээс бид юу ч мэддэггүй билээ гэж байна. Тэгэхээр юу ч мэддэггүй гэдэг нь болохоор одоо огт юу ч мэддэггүй гэсэн утга биш. Мэддэг ч гэсэн бидний тэр мэдлэг бол үнээр өчүүхэн юм аа. Сүүдэр төд юм аа гэсэн үг. 경험도 없고 지식도 없다는 것입니다. Тэгээд биднэрт бол юу тэгээ хураасан туршлагач бага, мэдлэгч гэсэн бага юм аа гэсэн үг. 또 세상에 있는 날이 그림자와 같다는 말도 인류의 그 역사에 그 아주 긴 역사에 비하면 우리 인생의 일생은 그림자와 같이 빨리 지나간다는 것입니다. Газар дэлхий дээрх бидний өдрөө сүүдэр мэт юм аа гэсэн. Тэгээ энэ газар дэлхийн одоо буюу одоо хүн төрлөختний түүх бол маш урт удаан түүх байгаа. Тэр түүхэн дотор бидний одоо эзлэх өдрүүд бол сүүдэр мэт маш хурдан урсаад өнгөрдгөө гэсэн үг юм. 우리 하루하루의 삶이 금방금방 지나갑니다. Тэгээ бид нар өдөр тутмын амьдрал бол маш ашин зур, нүд өрмөхийн зур хурдан өнгөрдөг. 그러니까 자기에게 맡겨진 사명 부지런히 잘 충성해야 됩니다. Тийм учраас бид нар энэ богинохон амьдралдаа өөрсдөд даатгагдсан тэр ажил үүргийг итгэмжтэйгээр биелүүлэх ёстой. 그다음 네 번째로 11절로 19절까지는 악한 자의 뿌리는 뽑히게 된다는 것입니다. Дараа нь 4-р хэсэг байгаа. 11-ээс 19-р эшлэл энэ болохоор хорон муу хүний үндэс нь суглагдах болно гэсэн. 11절에 보면 왕골이 진펄이 아니고 나겠으며 갈대가 무릎이 자라겠느냐. 11-дээр намаг байхгүй бол хул сургаж чадах уу? Өсгүйгээр зэг сургаж чадах уу гэсэн байна. 네, 왕골은 이제 그 나일 강변에 나는 그 파피루스를 말하는데 이건 이제 그 종이 만드는 그런 재질입니다. 그래서 이것이 마치 갈대와 같은 것입니다. За тэгээ энэ юу хулс зигс гэсэн байна тийм ээ. Тэгээд энэ нь болохоор нөгөө дээр үеийн тэр нөгөө хуйлбал номыг хийхэд ашигладаг байсан папирус буюу одоо тэр цаасны оронд ашигладаг байсан тэр ургамлыг хэлж байгаа. 근데 당시에 이제 그 왕골을 가지고서 종이나 배를 만드는 데 썼습니다. За тэгээд энэ хулс зигс гэх мэт энэ ургамлаар эрт дээр үед одоо юу цаас болгон ашигладаг бас одоо ус юу нөгөө зайв ингэж сүлжиж хийдэг байсан. 근데 이 왕골은 바로 이렇게 이 진펄에서 난다는 것입니다. За тэгээд энэ хулс гэдэг ургамал болохоор тэр намаг дотор ургадаг байна. 이 진펄이라는 것은 이제 물이 들어왔다가 나갔다가 하는 곳입니다. 이게 마른 땅도 아니고 그렇다고 또 물이 많은 땅도 아닌 그냥 질퍽질퍽한 땅입니다. Намаг гэдэг бол одоо юу
нэг бол ус ингэж их хэмжээгээр цутгаж орж ирж байгаа. Нэг бол одоо татраад тэгээд юу хуурай газар болчдөг ийм одоо юу хуурай газар ч гэж хэлэхэд хэцүү, одоо нойтон юу код устай газар гол ус гэж хэлэхэд ч хэцүү, тийм хоёрын одоо тийм завсрын тийм газрыг хэлж байгаа. 그다음에 갈대가 물 없이 자라겠느냐 그랬습니다. Мөн усгүйгээр зэгс ургаж чадах уу гэсэн. 네, 이게 갈대는 이게 물 있는 곳에서 자라는 풀입니다. Зэгс бол заавал одоо устай газар ургадаг ургамал. 이게 이 뜻은 이 악한 사람들은 어떠한 그 기반을 가지고 세력을 얻고 성공한다는 것입니다. Тэр энэ юуг илэрхийлж байна гэхээр энэ хорон муу хүчин бузар муу хүч гэдэг бол заавал одоо ямар нэгэн тийм суур тийм нөхцөл бүрдэж байж л тэнд хөгжиж өсөж байдгаа гэсэн үг. 또 사회적인 그런 여건도 그렇게 돼 있기 때문에 악한 사람이 나와서 성공한다는 것입니다. Бас нийгэм дээр ч гэсэн харж байгаа тэр нийгмийн урдчилсан нөхцөл ингээ бүрэлдсэн учраас л тийм бузар муу хүмүүс төр засгийн тэргуунд гарч ирж байдаг. 근데 세상에는 악인들도 이렇게 잘 되는 사람도 많이 있습니다. Энэ дэлхий дээр харж байхад бол одоо бузар муу хүмүүс сайн сайхан амжилт ололттой явах нь олон таарлагддаг. 우리는 악인들이 잘 되는 거 부러워할 필요 없습니다. Бид нэр бол тийм бузар муу хүмүүсийг сайн сайхан явж байгаад нь атаархаж юусоо болохгүй. 뭐 세상에서는 나름대로 잘 살고 또 많은 그 지위를 얻고 했다 할지라도 그들은 믿지 않는 자들이기 때문에 결국은 지옥의 형벌을 받을 수밖에 없습니다. Яа тийм хүмүүс биднээс илүү амжилттай явж биднээс илүү баян чинэлэг сайн сайхан амьдарч болох юм аа. Гэхдээ тэд нар нэгэнт одоо эзэн бурханд итгэдэггүй тийм хүмүүс учраас эцэст нь бол мөхөж сөрж дууснаа. 그다음에 12절에도 뭐 이런 것은 풀으로도 아직 벨 때가 되기 전에 다른 풀보다 일찍이 마르느니라 그랬습니다. 12 дугаар эшлэлээр тэр нь огтлогдоогүй ногооноор байхдаа ч алив ургамлаас өмнө хатаж хорчийдэг ажээ гэсэн. 그러니까 왕골이나 그 갈대가 물이 없으면 기한이 되기 전에 마르는 것처럼 악한 자도 잠깐 있다가 갑자기 다 망하게 된다는 것입니다. Тэгээ хульс болон зэгс гэдэг ургамалч гэсэн намаг юм уу усгүйгээр ургаж чаддгүйтэй адилхан тэр хорон муу хүмүүс ч гэсэн хэдийгээр одоо төр зуурхандаа амжилттай сайн сайхан амьдарч байгаа мэт боловч цаг нь ирэхэд хатаж хорчих болно. 이제 악한 자가 자기의 환경과 사회적인 그런 여건을 악하게 이용해서 큰 성공을 했지만 기한 전에 다 실패하고 만다는 것입니다. Тэгэхээр тийм хорон муу хүмүүс бол өөрсдийнхөө одоо тэр нөхцөл нь бүрлдээд тэгээд нийгмийнхээ тэр байр суурьч гэдэг юм албан тушаалч гэдэг юм уу тийм зүйлдээ дулдуудан тэрийг албан тушаалаа ашиглан сайн сайханд хүрлээж гэсэн цаг нь ирэхэд тэд нэр огтлогдож тайрагдаж авагдах болно тэр байр суурьнаас. 네, 13절에 보면 하나님을 잊어버리는 자의 길은 다 이와 같고 사곡한 자의 소망은 없어지리니 그랬습니다. 13 дугаар эшлэлээр Бурхныг умарцсан бүх хүний зам үүнтэй адил юм аа. Бурхангүй хүмүүсийн найдвар нь мөхнөө гэсэн байна. 근데 자신의 힘만 의지하고 하나님을 전혀 의지하지 않는 사람은 일시적으로는 잘 되는 것 같지만 결국 망하게 된다는 것입니다. Зөвхөн өөрийнхөө хүч чадалд эрдэж барддаг, Бурханд ерөөсөө итгэж найддаггүй хүмүүс бол эзэн нэгэн цагт тэнд Бурхныг мэдхгүй умарцсан хүмүүстэй адилхан мөхөх болно. 네, 에레미야 17장 5절 6절을 한번 보겠습니다. Иеремия номын 17-гийн 5 6 даршлыг харъя. 에레미야 17장 5절 6절 나 여호와가 이같이 말하노나 무릇 사람을 믿으며 혈육으로 그 권력을 삼고 마음이 여호와에게서 떠난 그 사람은 저주를 받을 것이라. 그는 사막의 떨기나무 같아서
좋은 일에 오는 것을 보지 못하고 광야 강구하고 건건한 땅 사람이 거하지 않는 땅에 거하리라. Иремья 29-ын 5-6 эзэн ингэж айлтж байна. Аяа хүнд итгэлээ тавьдаг, хүч чадал нь бие махбодод байдаг. Зүрх сэтгэл нь эзнээс иргсэн хүн харалтайя. Тэрээр цөлдөх бут мэд хөгжил цэцэглэл ирэхэд харахгүй, харин оршин суугчгүй давс нутагт, зэлүүд нутагт чулуурхаг газарт амьдрнаа. 네, 여기 13절 하반절에 보면은 그 사곡한 자의 소망은 없어진다고 그랬는데 에, 하나님을 떠나서 잘못된 길로 가는 사람들은 소망이 다 사라지고 만다는 것입니다. Энэ Йов 8:13 дээр бурхангүй хүмүүсийн найдвар мөхнөө гэсэн байгаа тийм ээ. Тэгээ бурхныг мартсан, бурхныг хайсан тийм хүмүүс л ямар ч итгэж найдах зүйлгүй учраас эцэстээ мөхөх болно. 또 14절에 보면은 그 믿는 것이 끊어지고 그 의지하는 것이 거미줄 같은즉 그랬습니다. За цааш нь 14 дээр эшлэлдэр тэдний найдвар хэврэг бөгөөд итгэл нь наалцны шүлсэн тор юм аа. 이 하나님과 진리를 떠나서 그 물질이나 세상 권력을 의지하는 것은 마치 거미줄을 의지하는 것과 같다는 것입니다. Бурханд итгэл найдвараа тавилгүйгээр энэ дэлхийн эд баялагт материалын зүйлсэд итгэл найдвараа тавьсан хүмүүс л тэр итгэл найдвар нь аалзны шүлс шиг маш хэврэг байх болно гэж. 근데 그것은 바람만 세게 불어도 끊어지고 또 뭐 우박이나 비가 와도 끊어지고 맙니다. Тэгээд тийм хэврэг итгэл найдвартай учраас нэг жоохон хүчтэй салхилахад ч юм уу эсвэл бороо орох мөндөр ороход ч гэсэн тасраад үгүй болно тийм итгэл найдвар. 네, 즉 이 악한 사람들은 거미줄 치는 것처럼 아주 이렇게 조직적으로 망을 치고 또 사방에 줄을 얽어 놓고 굉장히 많은 것을 잡아먹을 것처럼 해놔도 결국은 그 줄들이 갑자기 끊어지고 망한다는 것입니다. Тийм бузар муу хүмүүс хэдийгээр одоо маш зохион байгуулалттай аалз шүлсээрээ тэр тороо ямар одоо тийм зохион байгуулалттай нарийн нэгтгэг үлээ яг түүнтэй адилхан бид нар энэ нийгмээс энэ дэлхийгээс энэ дэлхийн эд баялгаас одоо өөртөө олц хааж тэр аалзны шүлс шиг тийм одоо сүлжээ тийм зохион байгуулалттай болсон байлаач гэсэн тэр жоохон хүчтэй салхихад л тасарч үгүй болдог шүлс аалзны тортой адилхан тэр зохион байгуулалт нь ч гэсэн тасран эвдэгдэх болно, сүйрэх болно. 네, 15절에 보면 그 집을 의지할지라도 집이 서지 못하고 굳게 잡아도 집이 보존되지 못하리라고 했습니다. 15 тэр өөрийн гэрт найддаг боловч гэр нь тогтдоггүй. Тэр түүнээс зуурдаг боловч тэр нь даадаггүй. 이 하나님을 떠난 자기의 집과 계획한 경영은 아무리 굳게 잡고 있다 할지라도 견고하지 못하고 마침내 무너지고 만다는 것입니다. Тэгээ бурхангүйгээр өөрсдийн одоо тэр шунлаар байгуулсан ямар ч тийм зохион байгуулалт бүтэц байлаа гэсэн ямар ч тийм одоо гэр байлаач гэсэн тэр нь бол тийж итгэж найдаж болохоор зүйл биш. Тэр нь дорхноо тогтолгүй нурж ундаг юм аа. 네, 시편 127편 1절 말씀을 보겠습니다. Дуулал 127-гийн 1-ийг харъя. 네, 거기 보면은 여호와께서 집을 세우지 아니하시면 세우는 자의 수고가 헛되며 여호와께서 성을 지키지 아니하시면 파수꾼의 경성함이 허사로다. Эзэн гэрийг барьж байгуулахаас нааш үүнийг байгуулагсад дэмий хөдөлмөрлөдөг юм аа. Эзэн хотыг хамгаалахаас нааш манайч хүн дэмэл сэрүүн байдаг юм аа. 이제 하나님께서 집도 세워주셔야 되고 하나님께서 성도 지켜주셔야 안전하다는 것입니다. Тэгэхээр эзэн л гэрийг барьж байгуулж байж мөн эзэн л хотыг хамгаалж өгч байж л тэнд амар амгалан тогтдог байх нь. 믿음을 떠나서 아무리 사람이 계획하고 무슨 일을 한다 할지라도 하나님이 세워주지 않고 지켜주지 않으면 다 그 일이 다 허사라는 것입니다. Итгэлээс ангид хүн хэдийгээр хичнээн тийм бат бөх гэрийг барьж байгуулж бат бөх хот байгуулаач гэсэн бурхан түүнийг нь хамгаалж өгөхгүй болвол тэр нь дэмий хөдөлмөрлсөн хоосон дэмий
зүтгэл хөдөлмөр болох юм аа. 네, 또 16, 18절 한번 보겠습니다. 16절로 18절. 식물이 За 예, 식물이 열광을 받고 푸르러서 그 가지가 동산에 뻗어가며 그 뿌리가 돌무더기에 서리어서 돌 가운데 들어갔을지라도 그곳에서 뽑히면 그 자리는 모르는 체하고 이르기를 내가 너를 보지 못하였다 하니니. За цааш нь 16-аас 18 дээр ишлэл тэрээр наранд өтгөрөн ургаж өчрүүдэн цэцэрлэгээр нэг тархдаг. Түүний үндэснүүд чулуун авааг ороож тэндээ чулуун дунд үндэслэнэ. Хэрэв тэрээр байрнаасаа хөдөлбөл дараа нь тэр газар түүнийг үгүйсгэж би чамайг огт хараагүй гинэ. 그렇게 하나님을 의뢰하지 않고 불경건한 사람은 아무리 뭐 햇빛을 받고 푸른 덩굴같이 왕성하게 모든 일을 다 점령해 나가고 뿌리도 다 돌무더기에 서린 것처럼 튼튼하게 자리 잡고 있을지라도 마침내는 하나님의 심판을 받아서 다 망하게 된다는 것입니다. Тэр бурханд итгэл найдвараа тавьдаггүй бурханыг умартсан тийм хүмүүс л хичнээн тэр наранд өтөөрөн ургаад мөчрүүд нь цэцэрлэгээр нэг тархаж үндэснүүд нь чулуун авааг хүртэл ороож тэр чулуун донд хүртэл үндэслсэн мэт тэгэж хөгжин цэцэглэлээч гэсэн эцээцээс тэд бурханд итгэдэггүй учраас бурханы шийтгэлийг хүлээж сүрэх болно. 그래서 모든 사람들의 기억에서 다 사라지고 만다는 것입니다. Тэгээд бүхий л хүмүүсийн тэр дурсамжаас арчигдаж үгүй болно. 그리고 19절에 보면 그 길의 시락은 이와 같고 그 후에 다른 것이 흙에서 나리라. Тэгээ 19 дээр харагтун энэ нь түүний замын баяр эсгэлэн хахад өөр хүмүүс шорооноос соёолох болно гэсэн байна. 그 길의 시락은 이와 같다는 것은 그 악한 자가 일시적으로 득세해서 시락을 누리지만 그 결과는 갑작스럽게 망하고 또 그것을 다른 사람이 차지하게 된다는 것입니다. За энэ юу гэсэн үг вэ гэвэл тийм одоо хорон муу хүмүүсийн замнал нь төр зуурхан тэр баяр баясгалан аз жаргаллаар одоо бэлхах боловч эцсийн эцэст тэр нь бол бурхны шийтгэлийг хүртэж үгүй болно харин тэр үгүй болсон суурин дээр нь өөр хүмүүс тэр тэдний бүтээсэн байгуулсан болгоныг эзлэн суух болно. 또 그 후에 다른 것이 흙에서 나리라 하는 말도 악한 자가 파멸한 후에는 그 자리를 다른 사람이 차지한다는 것입니다. Өөр хүмүүс шорооноос соёолох болно гэдэг нь тэр хорон муу хүн болвол эцээц тустаж үгүй болно. Тэр суурин дээр нь тэр хөрснөөс нь тэр суурин дээр нь өөр хүмүүс эзэн суух болно гэсэн үг. 그다음에 5번째로 20절로 22절은 하나님은 순전한 사람을 버리지 않는다는 내용입니다. За дараа нь 20-с 22 доор ишлэл болохоор бурхан цэвэр гинэн хүмүүс буюу өөгүй хүмүүсийг үл орхино гэсэн хэсэг байгаа. 네, 하나님은 순전한 사람을 버리지 아니하시고 악한 자를 붙들어 주지 아니하신즉 웃음으로 내 입에 즐거운 수로 내 입술에 채우리니 그렇습니다. 20-р эшлэл харагтун өөлөх үгүйг бурхан үнэхээр үл орхин ярмог үлдэгчдийн гарыг тэрээрээс дэмжинэ. 이렇게 하나님은 죄를 회개하고 깨끗하게 된 자를 업신여기지 않으신다는 것입니다. Тэгээ өөлөх үгүй хүн гэдэг нь болохоор гим нүглээ гимшээд тэгээ бурханы өмнө өөлөх зүйлгүй болсон тэр цэвэр болсон хүмүүсийг бурхан тоомсоргүй орхихгүй. 네, 그래서 그런 자의 앞길이 평탄하다는 것입니다. Өөрөөр хэлбэл тийм хүмүүсийн зам нь бол шулуун байх болно, дардан байх болно гэсэн үг. 네, 이렇게 욥이 죄를 회개하며 그 악을 버리고 또 순전한 믿음에 선다고 하면 하나님이 반드시 그를 붙들어 주시고 또 웃음으로 그의 입에 채워 주신다고 했습니다. Тэгээд Билдад энэ үгийг хэлж байгаа шүү дээ. Тэгээд Ява чи хэрвээ гим нүглээ гимшээд тэр бозар муу замаасаа ирэх юм бол бурхан чамайг уучлж тэгээд чиний амийг инээ дээр уруулыг чинь баярын дуугаар дүүргэж өгөх болно гэсэн.
그리고 즐거운 소리로 그 입술에 채워줄 것이라고 빌닷이 말했습니다. Уруулагч нь баярын дуугаар дүүргэж өгөх болно гэж Билдад хэлсэн. 이렇게 빌닷이 이렇게 말하는 것은 보편적인 일반적인 그런 진리입니다. Тэр Билдадын ингэж хэлж яриад байгаа зүйл нь бол ерөөсөө нийтлэг үнэн юм аа. 근데 우리도 항상 자기 자신을 살펴보고 내가 하나님 앞에 죄 지은 것이 있는가 찾아봐서 그 죄를 찾아 회개하며 하나님 말씀에 바로 서면은 하나님이 복을 주신다는 것입니다. Бид нар ч гэсэн нэгэн тал одоо нийтлэг үнэн те одоо тийм гүн гүнзгий үнэн биш зүгээр нөө дагагдагч түвшний тийм нийтлэг үнэн бүгдэд хамаатай тэр үнэн байгаа тийм ээ. Тэгэхээр бид нар ч гэсэн яг энэ үнний дагуу тэр гимээ гимшээд эзэн бурхны өмнө дуулууртай байх юм бол бурхан бид нарын тэр гим бурууг уучлж өршөөгөөд бид нарыг баяр ёслонгаар дүүргэж өгдгөө. 근데 우리가 일반적으로 이렇게 자기 죄를 찾아서 회개하고 하나님의 말씀에 바로 서면 다 이렇게 하나님께서 형통케 하시고 또 복을 주신다는 그런 내용입니다. Тэгээ хүмүүс хэн ч ялгаагүй яг энэ үнний дагуу бурхны өмнө гимшээд дуулууртайгаар тэр муу хорон муу замаасаа эргэх юм бол бурхан ингэж бид нарыг сайн сайхан зүйлсээр дүүргэж өгдөг. 물론 욥은 죄 때문에 고난당하는 건 아니지만은 우리가 일반적인 우리 사람들은 다 이렇게 고난당할 때는 보통은 죄로 인해서 오는 고난이 많습니다. Тэгээ Йовын хувьд бол арай өөр тийм ээ. Йов бол гим нүгэл үлдснээсээ болоод ийм гай гамшигт унаагүй. Гэхдээ одоо нийтлэг үнний хувьд бол одоо хинч гэсэн ялгаагүй ихэнх тохиолдолд одоо өөрийнхөө гим буруугаас болоод гим нүглээсээ болоод ийм гай гамшигт унсан байдаг. 그러면 22절에 보면은 너를 미워하는 자는 부끄러움을 입을 것이라 악인의 장막은 없어지리라. За 22 дугаар эшлэл чамайг үзээ ядагчид ичгүүрээр хувцлах бөгөөд гин буруутны майхан үгүй болох болно. 이 말도 역시 빌닷이 욥에게 한 말인데 욥이 회개하면 그를 미워하는 자는 부끄러움을 당하고 또 악인의 장막은 없어질 것이라는. За энэ ч гэсэн мөн Билдадын хэлж байгаа үг тийм ээ. Тэгээ Йовыг хэрвээ чи гим нүглээ гимших юм бол чамайг үзэн ядагчид ичгэх болно. Тэгээ гим буруутай хүмүүсийн майхан нь үгүй болох болно гэсэн. 이걸 보면 빌닷은 그 욥에게 소망을 주면서 죄를 책망했습니다. Тэгээ энэ бүхнээс харахад Билдад нэг талаараа юу Йовд ийм итгэл найдвар төрүүлж байгаагаар нөгөө талаар бас Йовыг шүүмжилж буруутгаж байна. 보통은 죄를 책망하는 말을 들을 때 그렇게 기분이 좋아할 사람은 흔치 않습니다. Тэгээ ер нь бол одоо бидний гин бурууг хэлээд зэмлээд шүүмжлээд байгаа хүний үгийг сонсоход бидний сэтгэл санаа тийм тааламжтай сайхан байдаггүй шүү дээ. 도리어 자기 죄를 책망하는 말을 들을 때 그 말에 걸려 넘어져서 시험에 드는 사람도 있습니다. Тэгээ бид нар бол бидний гин бурууг тийм ээ хэлсэн шүүмжилсэн хүний үгийг сонсоод харин ч одоо сорилтонд ордог. 그래서 죄를 지적하고 책망을 한 후에도 이렇게 그 사람에게 소망을 주는 말을 해야 합니다. Тийм учраас бид нар хэн нэгний одоо алдааг нь зас залруулахаар ингээд хэлсэн одоо шүүмжилсэн ч юм уу тийм тэгж хэлсэн бол түүнийхээ дараа тэр хүнийг бас хүнд итгэл найдварын үгийг босгон байгуулах үгийг хэлж өгч явах хэрэгтэй. 그래서 보통은 이렇게 죄 때문에 오는 고난이 많기 때문에 그 죄를 지적해 줄 때에 자기의 죄를 찾아서 회개하는 사람이 복이 있습니다. За тэгээд бид нар бол ихэвчлэн энэ Йовоос өөр гэж ихэвчлэн одоо хэлээд байгаа тийм ээ. Ихэнх хүмүүс бол өөрийнхөө алдаа зөрчлөө гин буруугаас болоод ийм гай зовлонд унсан байдаг гэсэн. Тэгэхээр хин нэгэн хүн хэрвээ миний тэр алдаа зөрчлийг хэлж өгч явах юм бол түүнийг хүлээж аваад тэр алдаа зөрчлөө засаж залруулдаг хүн бол ерөөлтэй хүн юм аа.
그러나 이 욥은 죄 때문에 고난당하는 것이 아니기 때문에 빌닷의 이 말은 욥에게는 해당되지 않습니다. Харин Йовын хувьд бол гим нүглээ үйлдснээс болоод ийм зовлонд унсан биш учраас Бильдадын энэ хэлж байгаа үгнүүд нь бол Йовд одоо зохимжгүй зохисгүй үгнүүд юм аа. 보편적으로 이렇게 죄를 회개하고 하나님 앞에 바로 서는 자가 복이 있다는 것입니다. Бусдаар бол одоо гим нүглээ засаж залруулдаг тэр буруу замаасаа эргэж гимшдэг хүн бол ерөөлтэй байдаг. 근데 우리도 여러 가지 고난이 올 때마다 과연 이 고난이 무엇 때문에 왔는가 한번 찾아봐야 됩니다. Тэгээ биднэрт ч гэсэн янз бүрийн юм зовлон бэрхшээл тохиолдсон үед бол энэ асуудал, энэ зовлон гамшиг юунаас болж надад тохиолдваа гэдгийг бодож тунгааж үзэх хэрэгтэй. 내가 죄를 지었기 때문에 하나님께서 나를 회개시키고 바로 세우려고 고난을 주신 것인지 아니면은 죄가 없는데도 그 고난을 통해서 더욱더 내 믿음을 자라나게 하시려는지를 찾아봐야 됩니다. Тэгээд би гим нүгэл үйлдэснээс болоод бурхан намайг ухааруулж засаж залруулахын тулд энэ гамшигыг зөвшөөрсөн байна уу? Альсгүй бол би гим нүгэл үлдээгүй ч гэсэн бурхан миний итгэлийг улам бат бөх болгож дасгалжуулахын тулд энэ зовлон бэрхшээлийг зөвшөөрсөн байна уу гэдгийг бодож тунгааж үзэх хэрэгтэй. 물론 욥이 당하는 고난은 죄 때문에 오는 고난은 아니지만은 빌닷이 욥에게 한 이 8장에서 한 이 말씀은 다 우리에게 적용되는 말씀입니다. Хэдийгээр Йовд тохиолдсон зовлон гамшиг бол түүний одоо гим нүгэл үйлснээс болоогүй хэдий ч гэсэн Бильдадын одоо Йовд хандаж хэлж байгаа энэ бүх үгс бол биднэрт ч гэсэн хамааралтай үгс юм аа. 만약에 믿음이 약한 사람에게 이렇게 욥과 같은 그런 큰 고난이 온다면은 아마도 감당하지 못하고 다 쓰러지고 시험에 들 수 있습니다. Тэгээ хэрвээ одоо итгэлээр сул дорой хүнд Йовд учирсантай адилхан ийм зовлон гамшиг тохиолдох юм бол магадгүй тэр хүн энийг давж одоо дийлж даван гарч чадахгүй унах байхаа. 그래서 이 고난 받는 것도 내게 유익이라고 이렇게 깨달아졌다면은 그 상당한 신앙이 경지에 올라간 사람입니다. Тэгээд энэ зовлон тохиолдоход түүнийг тэр зовлонг одоо өөртөө ашигтай гэж үзэж хүлээж авч байгаа хүн бол итгэлийн хувьд ч гэсэн маш өндөр түвшинд хүрсэн хүн гэж хэлж болох юм аа. 사도 바울도 이렇게 육체의 고난이 있었기 때문에 그것을 육체 가시라고 말하고 있는데 그걸 좀 제거해 달라고 하나님 앞에 3번이나 기도했지만은 하나님은 내 은혜가 내게 족하다 이렇게 말씀하셨습니다. Илч Паулын хувьд ч гэсэн тэр махан биеийн өргөстэй байсан тийм ээ. Тэгэд энэ өргөсийг надаас аваад өгөөч гэж бурхнаас залбирэн гуйсан. Тэгэхэд бурхан бол миний нэгүсэл чамд хангалттай гэж хэлээд буцаасан байгаа. 여기 이 말씀 한번 찾아보고 이제 마무리하겠습니다. 고린도 후서 12장 7절부터 9절까지를 한번 보겠습니다. За 2-р Коринт 12-ийн 7-оос 9-р эшлэл. 사도 바울이 당한 이 고난을 통해서 얻은 은혜입니다. За энэ болохоор Илч Паулд тохиолдсон тэр зовлон бэрхшээлээс ямар одоо ашиг тусыг олсон бэ гэдэг талаар өгүүлсэн байгаа. 네, 성경책 있으신 분은 다 같이 한번 찾아보세요. 고린도후서 네. 12장 7절. 2-р Коринтын 12-장 7절. 네, 7절부터 9절까지입니다. 2-р Коринт 12-ийн 7-оос 9-р эшлэлийг бүгдээрээ олоод хамтдаа уншъя. 네.
같이 한번 읽어보시면 다 같이 За 읽어보세요. хамтдаа уншия 3 여러 Мөндөх 계시를 агуу 경험해 гайхамшиг 보시 дэлжлүүдээс 지극히 болж 크므로 махбодод минь 너무 өргөс 각오하지 않게 өвөгдөж 하시려고 өөрийгөө хит 이렇게 дөвүүлэгхөөс сэргийлж 말씀하시고 намайг 사단의 сатааны 사자를 зарлага илж 주셨습니다. дэлсэн аж 나를 쳐서 үүнийг 너무 надаас ангижруулж өгөөч гэж энэ талаар би эзнээс 3 이것이 удаа 내가 уламжлан 주장하기 гуйсан 위하여 юм а. 3번 Тэр 죽게 надад 되었습니다. миний нэгүсэл чамд хангалттай учир нь мөхсдөл 내 은혜가 дотор 내게 миний хүч 부족하다. бүрэн 모든 төгс 것이 болдог гэж альцсан. 약한 데서 Иймд 내게 Христийн хүч надад орших тул би ихэд баяртайгаар мөхсдлөөрөө 여러 илүү 약한 것에 сайхнаа. 대하여 자랑하리니 이는 그리스도의 능력으로 내게 머물게 하려 합니다. 이렇게 바울에게 가시를 즉 고난을 주신 것은 하나님께서 교만하지 않게 하려는 목적이 있었고 7절에 Эндээс харах юм бол бурхан Паулд тэр махбодын өргөсийг зөвшөөрсөн нь бол түүнийг өөрийгөө хит дөвүүлгэж бардам болохоос сэргийлж өгсөн гэж байна. 그리고 또 능력을 주시기 위한 목적이 있었습니다. 9절에 За түүнээс гадна бас 9 дээршлээс харах юм бол түүний хүч бүрэн төгс болохын тулд юм а гэсэн байна. 사람이 약할 때에 하나님을 더욱더 의지하게 되고 그로 인해서 더욱더 능력이 입혀진다는 것입니다. Тэгэхээр хүн мөхс дорой байх үедээ л бурханд илүү ихээр итгэж найддаг, бурханаас зуурдаг байгаа. Тэгээ тэр нь эргүүлээд тэр хүнд хүч болдог байна. 그래서 그리스도의 능력이 바울에게 머물게 됐습니다. Тэгээ тийм ч учраас Паулийн тэр мөхс дорой байдлаар дамжуулан Христийн хүч Паулд оршдог болсон байна. 약할 때 이렇게 하나님께서 바울을 통해서 더욱더 하나님의 능력을 입혀서 주님의 일을 하게 하셨습니다. Паулийг энэ одоо бүхэлд орой байдалтай байхад нь бурхан түүний итгэл найдвар нь болж Христийн хүчийг түүнд нэмж өгч түүнийг бурханы үйлчлэлийг хийхэд нь тэр хүч нь болж өгсөн байна. 그러니까 바울에게는 이 가시가 없는 것보다도 가시가 있었기 때문에 더욱더 능력 있는 사도가 된 것입니다. Тэр Паул бол ямар ч одоо асуудалгүй тийм өргөсгүй байх биш харин өргөстэй байх нь Паулд илүү ашигтай байсан учраас тэр өргөсийг зөвшөөрсөн. Тэгээд тэр өргөс нь эргээд Паулын хүч чадал нь болж өгч байсан. 네, 우리 그렇게 고난 가운데서도 원망하거나 불평하지 말고 하나님이 나에게 은혜를 주신 줄 믿고 감사하시기 바랍니다. Тэгэхээр биднэрт ямар нэгэн зовлон бэрхшээл тохиолдлоо гэхэд сэтгэлээр унаж итгэлээс ургуулахгүйгээр харин ч энэ зовлон бэрхшээлийг надад өгсөн бурханд талархах ёстой юм аа. 네, 기도하겠습니다. 기도가 За 마치겠습니다. залбирая. 하나님 감사합니다. Бурхан минь баярлалаа. 우리가 보통은 죄를 지었기 때문에 죄 때문에 고난이 오는 경우가 많은 줄 압니다. Бид нар ихэвчлэн гэм нүгэл үйлдснээсээ болоод элдвийн зовлон гамшиг тужрах нь илбэг байдаг. 네, 그럴 때는 자신의 죄를 찾아 회개하고 하나님의 말씀에 바로 서게 하여 주시옵소서. Тийм үед өөрийнхөө гэм бурууг хайж олоод гимшиж эзэн бурхан таны үгэн дотор бат зогсоход туслаарай. 욥과 같이 좀 더 깊은 신앙의 경지에까지 이르는 자가 되게 해 주시옵소서. Йовтай адилхан итгэлийн илүү өндөр түвшинд хүрдэг хүмүүс болгож өгөөрэй. 네, 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирanгуйж байна. 네, 오늘 여기까지 하겠습니다. За ингээ өндөр хичээлээр өндөрлөө. Сугашсан